Lumayan muatannya guys. Raja Tanjakan guys. Oh, ini. Sana arah ke Jambi guys. Di sana arah ke Pekanbaru. Truk ini dari arah Jakarta guys. Bergetar kepalanya guys. Oh, masuk ke RM guys. RM tulang bawang. Gas terus Pir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali guys dengan channel YouTube Simata Lintas. Di bawah terpantau truk Siba Surya VAW J6. Wah, keren guys. Muat. Wih, di. Bergetar kepalanya guys. Oh, keren guys. Keren guys, keren. Ambil lagi bola ke bawah. Nah, ini. Nice. Keren guys. Ada 3 unit guys. Yo. Ada 3 unit guys. Ini nanti mau singgah di RM. Singgah di RM ya, tulang bawang. Nanti kita vlog. Di bawah terpantau 1 unit lagi guys. VAW J6. Ya, pada singgah. Di bawah sudah meraung guys. Nah itu guys. Jahanam. Oh. Gas. Gas terus Pir. Wih, zigzag guys. Oke. Yuk. Oke, nanti kita susul ya bolo ya ke RM rumah makan tulang bawang. PT Siba Surya. Siba Surya. Oh. Wow. Mantep guys. Ada 4 unit berarti. Terpal hijau guys. Mantap. Wih. Oh, nyangklak guys. Oh. FAW guys. Lumayan muatannya guys. Truk PT Siba Surya guys. Terpal hijau. Hino nyangklak guys tadi. Yang ini nyangklak guys.
Wah. Keren nih guys. Ih. Unit baru guys. Masih baru, ini model bak guys ya. Model bak. Jahanam guys. Oke bolo, jahanam akan menanjak. Ih. Raja tanjakan guys. Oh. Ini. Hop. Bergetar guys. Bergetar. Muatan besi guys. Muatan besi. Jahanam guys. Jahanam. Posisi jalan lintas timur. Sana arah ke Jambi guys. Di sana arah ke Pekanbaru. Truk ini dari arah Jakarta guys, mau menuju ke Pekanbaru kayaknya. Masuk ke RM guys. RM tulang bawang. Muatan besi guys. RM.